Imvuka kyantimanti afelika diampa di fenomene tuwa kahabu dia bakeluba muluzo kama anarudaka na ngomba mbati izana butoe tsenge loba makambo donc ule muntu njike ora ni lozoko mate c'est-à-dire muzungu to mumbele anazaka mtoto kana nazarika azaraka soki mwana sobotama na mtu anga vaccin abazo pese ba vaccin ipaka na leo tina mokolo mwalelo
kwetu tulikuwa na make memory epana biso zaki na makamba make memory kwetu tulikuwa na carte mémoire abiba bomona biso zaki peza na mayele mingi pourquoi na vitu vile vifundisha vinatoka hivi bona hili makambo bazotaki sezo kimaboyi kwetu tulikuwa system ya kitendawili epana biso zaki ndio makambo ya lisese papa iko netuachia arishi papa zote kila biso mwa lisese songolo eke netuachia mayele azoke dokotika biso bwanya mukitendawili na kata lisese kozana ngona na hivi kwa hapa na ndenge ozawana kuna kitendawili ya baba yako ozana walisese batata nayo baba yako alimtosha kwa baba yake tata wa bilise ke kwa koko epaka baba yako alitosha kwa baba yake tata na lisese tata baba yake au alitosha kwa baba yake yeye tata wana pepa tata naye alitosha kwa baba tata ya tata mwisho wako mbele generation wewe mwenyewe yona libota nayo oyebi kobele c'est peut-être chrétien kuna akili sana olobaki ete mbala mosusu ba Kristo bazana mayele mingi kutushindia shi kole kabiso peut-être usofunda mbele sana bala sima bala liboso otaki mingi kushindia wote weko kole kataba boji kozana bango goto vita yako 5 generation ya kizazi na lingi opesa na 5 generation ya libota na yo mo mpe micro kwa micro yango Niambie kwa njibu. jibu baba Masomo 5 generation ya kizazi yangu iko nguvu juu ya nini? okay Ile cerveau ile okay abakuweze kutambushiana. Me mzungu yeye ananjikaka okay na inabakia mfamili. okay Ula takuya après eko na yua beko natambushiana vile. Banasema hivi les écrits restent, les paroles s'envolent. Sasa vile ile mageneration ilikuwa ni ya kusema tunachangana tunaisha kusabu na utoliza nani bale wengine wakuwa washakufuaka ndio pale mistaweza kuleta 5 generation ya kizazi yangu. Mimi nauliza ile question juu ya ni peut-être haikushikiki donc les nenda ba fumuina bana bekwa beko na sagesse na mwe mungu na sagesse kakalo mais ile sagesse inabakia sa choyo parce que kama ile sagesse una transmettre prophétise homme de Dieu kuma écrit hapana wapa na mimi le misiwichikaki na i transmettre kuma écrit bananchika de sorte que bali beko na dada interpréter ataka kama mwa munapo ula nakuya anafungula mimi nasomaka zoa natanga kazoa tanya natoka kadanya mimi nasomaka malivre ya bajuda natanga kaba babuku mingi ya bayuda na ile malivre ile na babuku wana ni makodi ya sagesse yabo eza bakodi ya bwanya banatia kizazi kyote oyo batikeli libota na bango bobi banaisha kubambia bayebisi bango boye ukifanya hivi na unafanya hivi utapata resultat. Soki osali eloko boye osali boye okozala eloko te. Ukilukule munyumba soki obeli kati na ndako unaweza kubeba nchumvi obikozwa mungwa ozwi soki ni otie boye bazungu eza bamindele banavalaka mangoji kila siku bango balataka baposo mikolo nyonso mangoji banatukataria binaona bazazi bashakuvala po baposo bazopekisa biso nga namoni baboti bazoleka moko na bo banaivalaka bango mpe balataka biloko wana mpona nini na batoto na bakana beko na ete bana na bana na bana ya bana bakoko na bango baye bango biso mpe toza na posa toza neti bino kisha binesha boyebisi biso esili batawana ile sage ndio ilikuwa susi ya kesho akaye ye mpaka vile unasema aka ndenge ocholoba ile sagesse bashinda kutransmettre yabi bwana wana bazangi mwayeni ya kopesa wepa mabota parce que ku photocopie des photocopies mpona nini oyo nde mofandi wana oza photocopie ya njiko yako inaweza na kuisha isomi abi makomi nayo ebandi mpe na koboma nezomona na suki ete na miso sasa pe nalomba tongeze mo encre siko esengeli tobakisa encre tunenepeshe koma écrit ato bilembo wana emonana bien que tu fais photocopie tosala siko photocopie bantu baiso po bato siko batanga yango ile question ya mzuri pourquoi abanze kuandika abi mutuna nayo eza ya makasi mpona nini tozokoma te bakamboto wanaanza kuandika bakoko na biso babanda kokoma na kama wanaandika system unaona se ya bibliothèque soki omoni systeme toza nango lelo ya bibliothèque eza ne ubu kwetu ebandelaki epa na biso ile nza mamitungi ebandelaki na mabiloko ozomona nza mabibui kaka biloko ozomona liboso na yo kamba anafanya mambo yake anabeba archive so omoni koko asali makambo na yo azwi mwa archive wana atiango na kati wakati wanaanza kukumea vitu kama moyen âge